borrowing lines from Sarvepalli Radhakrishnan's foreword from the book Spiritual Heritage of Tyagaraja, the poets, singers, and saints, with their passionate devotion to the ideals of beauty, harmony, freedom, and aspiration, have had the strongest impact on society. Tyagaraja was one such great spirit, his name itself meaning the Prince of Renouncers, of those who give up worldly desires. In the case of Tyagaraja, renunciation is the result of undistracted devotion to Rama. Tyagaraja's muse is Lord Rama, and he speaks to him as an integrated person. In this Kriti, Nannu Palimpa, set in Mohanam, Tyagaraja is in a state of bliss when he sees that Rama has come to bless him after all. Ranjini, can you throw some light on the pivotal lines in this composition? Sure. So, Nannu Palimpa, Nadachi Vachitivo. This composition is so beautiful, and when we sing it or listen to it, each one of us may be attracted to a certain line. For somebody, Prananatha, which comes, might be so beautiful. And for some other person, it may be Surapati Neela Maninibhatanuto. For some person, that action of Nannu Palimpa Nadachi Vachitivo, that he has come walking all the way to bless Tyagaraja. Because Tyagaraja's obsession itself is Rama, right? Every time he is like Rama, Rama, Rama. So finally when he comes, that sense of ecstasy is what this composition explores. Now Surapati Neela Maninibhatanuto. Yuramuna Mutyapu Sarula Chayamuto. You have been gracious enough to appear before me with a body that is resplendently blue. It's like the Neela Mani. And then on the chest, you're adorned with pearls that are, swaying like that. So as a listener and a singer and artists, we can enjoy this composition from so many angles. Let us start enjoying this composition by the king of renouncers, Tyagaraja. This piece will actually be the main piece, the center piece. So how we would like to explore it is by an alapana. It is that part that you hear. So Mohanam we'll explore as a ragam alapana, then the song will follow, and then we will explore the line Surapati Neela Maninibhatanuto. And after that we'll have a very exciting Tani Avartanam, that is a musical dialogue between Sriram and Shyam Kumar on the Kanjira. Tadaran
నడచి వచ్చితి ఓ నన్ను నడచి వచ్చితి ఓ నన్ను నడచి వచ్చితి ఓ నన్ను నడచి వచ్చితి నడచి వచ్చితి నన్ను నడచి వచ్చితి నడచి వనజనయన మోము వనజనయన మోము వనజనయన మోము వనజనయన మోము వనజనయన నీ
ಗಪದರಿ ಸದವದ ಸದದ ಬಗರಿ ನನು ಪಾಲಿಂಪ ಗಪದರಿ ಸದವದ ಸದವದ ಸದಾ ಬಗರಿ ಗರಿ ಪಗದ ಬಸದರಿ ಸ ಗರಿ ಸದವದರಿ ಸದಾ ಬಸದ ಬಗರಿ ನನು ಪಾಲಿಂಪ ದವದ ದ ದ ದ ಸದ ಬದರಿ ಸದಾದ ಸಬಾದ ಗ ಪರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಪದರಿ ಸದ ಸದ ವದ ಪದ ಗರಿ ಸಗರಿ ಸದ ವದರಿ ಸರಿ ಗ ಸಬದ ಗ ಪರಿ ಗ ಸರಿ ಗರಿ ನನು ಗರಿ ಗಪದ ಸದಾ ಗವದ ಗಪದ ಸದಾ ಸ ದ ಸರಿ ಗರಿ ಸ ಸರಿ ದ ಗರಿ ಸರಿ ದ ಸವದ ಪದ ಗರಿ ಸದಾ ದ ಸರಿ ಪದ ಸರಿ ಗಪದ da 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 za da ba ga ri ga ba da sa da 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 ba da 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 za da ba ga ri ga ga ba ga ba da ba ga ri ga ga da ba da 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 za da ba da ri sa sa da ba ga ri sa ri na nu pa li pa da ba ga ri ga ga ba ga ba ba da ba ba ga ga ri ri sa sa ri ri ra ga 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 ri ri ga 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 da da ba ba da 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 ga ga ri ri ga ri sa ri da sa ri ga ri sa ri da ri sa ri da ri sa da ba ga ri
ga pa da sa pa da ri sa da da sa da sa da pa ga ri ga ga pa ga ri sa pa ga ri sa da pa ga ri ri ga ri sa ri da ri sa da pa ga pa da sa ga pa da sa sadda ri sa ga ri pa ga da va sadda sadda ri sa ga ri sa ga ri pa ga da va sadda ki sa da ri va ga pa da sa sada sada ba da da ri sa da sa sa sada sada ba da da ri sa da sa da ba ga ri sa ri ga ba da sa ga ri sa da ba da ri sa da ba ga ba sa da ba ga ri ga sa ri ga ba da sa sa da ba ga ri sa ri ga ba da sa ri sa da ba ga ri sa ri ga ba da sa da ga ri sa da ba da ri sa da ga ri sa da ba ga ri ga ba da sa sa ba da ga ba ri ga sa ri ga ba da sa sa ri ga ba da sa da ba ga ba da pa sa da ba ga ri sa ri ga ba da sa ga ri sa da ba da da ga ri pa da ga ri sa da ba da ri sa pa da ga ri sa da ba ga ba da sa ga ri ga ba da sa pa ga ga da pa pa sa da da ri sa sa ga ri ri pa ga ri sa da sa 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 da da sa da sa sa da pa ga ri ga ga pa pa da pa da da sa da da sa da sa da pa ga pa da sa da pa ga pa da ri sa ri da sa da pa ga ri pa ga ri sa ri da sa ri ga ri pa ga da pa sa da ri sa ga ri pa ga ri sa ri da ga ri da ri sa ri ri pa sa da sa da pa ga ri ga pa da da ga ri sa da pa da ri sa da pa sa da ri sa da ga ri pa ga ri sa da pa da ga ri sa da sa da pa ga ri sa da sa da pa ga ri sa da sa da pa ga ri sa da pa ga pa da sa da pa ga ri ga pa da sa da pa ga ri sa ri ga pa ga pa da sa ri ga ri ga
भक्ता